I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Oh hallelujah. Ayibonge inkosi, ngiyanibingelela ke ngenemukela nalamhla esihlokweni sethu sencwadi yeRhapsody yamaqiniso le ibhalwa iphindze ikhishwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Waya kilometer ye-CDD. Lamhla ke ngomgcibelo dika-26 sihloko lesisitholako sithi kuzila kumgcoka. Umbhalo wekuvula utholakala encwadini yaDanyela sahloko semfica ilivesi lesithathu. Kufunzeka kanje: ngase ngikucukela kusimakathe loNkulunkulu, kufuna ngemthandazo nangekunxusa nekuzila kudla. Mayibongwe inkosi. Nakaqala ke kufundisa umfundisi lamhla uthi iBhayibheli likhuluma ngalabo labakhonta inkosi ngekuzila kanye nemthandazo busuku nemini. Uthi kufanele silingise ukukholwa kwabo, sizuze etibonelweni tabo, futhi sichubeke nemkhuba lofanako ekuhambeni kwethu naNkulunkulu. Mayibongwe inkosi. Nasi ke sibonelo nawufunza incwadi yaLuka sahloko sesibili livesi le-36 nelivesi le-37 uthi umfundisi sifunza nga-Ana umprofeti kade lobekaphila ethempelini. Lo mbhalo ke uthi kwakukhona Ana umprofeti kade indodakazi yaFanueli lovela isiveni sa-Asha, abesamdala kakhulu futhi bekahleti nendvodza iminyaka lesikhombisa kusukela enzile, futhi abe ngumfelokati iminyaka lecishe ibe iminyaka lengama-80 nalemine. Lobekangasuki ethempelini kodwa bekakhonta uNkulunkulu ngekuzila kudla kanye nemthandazo busuku nemini. Mayibongwe inkosi. Uyachubeka kamfundisi uthi futhi nawufunza imisebenzi yabapostoli sahloko se-13 Pawula naBarnabasi kanye nalabanye baholi batinikela ekuzileni kudla nasemthandazweni. Lo mbhalo uthi nyalo bekukhona ebandleni lebelise-Antiochi labanye abaprofethi nebafundzisi. Kwathi basakhonda inkosi futhi bazile kudla, Moya loNgcwele wathi ngehlukaniseleni Barnabasi naSawula baye emsebentini lengibabitele wona. Ngesikhathi sebazilile futhi bathandaza, base bababeka tandla babakhulula ukuthi bahambe. Lokho sikuthola nasifunza imisebenzi yabapostoli sahloko se-13 uqale evesini lokuqala uyogcina evesini lesithathu. Nawufunza imisebenzi yabapostoli sahloko se-14 livesi le-23 boPawula naBarnabasi bachubeka naleli siko lelifana nako. Kuthi ngesikhathi sebabagcobile labadzala kuwo onke amasonto futhi bathandaza nekuzila kudla, babanqoba enkosini leyo beyibakholiwe. Mayibongwe inkosi. Uthi ke umfundisi eqinisweni Pawula nawufunza incwadi yabaseKorinte besibili sahluko se-11 ngesikhathi abalaticu letinyeni temsebenzi wakhe wekushumayela kanye nekuba ngumpostoli wakhuluma ngaloku kuqonzile ngekuzila. Wathi ngekudzinwa kanye nebuhlungu ekulinzeni etikhatsini letinyenti, ngendlala nekoma ekuzileni kudla kanye emakhateni nasekubeni ngcono. Lokho ukutfola nawufunza kuba seKorinte besibili sahluko se-11 livesi le-27 ligama lenkosi malibongo. Uthi ke umfundisi ngetulu kwaloko inkosi Jesu yona mathupha yabeka sibonelo lesikhulu sekuzila kudla njengoba kubhaliwe nawufunza incwadi yaMateyu sahluko se-4 livesi le-2. Kufunzeka kanje: futhi ngesikhathi asazile emalanga langama-40 nebusuku lobunge-40 ngemva kwaloko walamba. Mayibongwe inkosi. Lesi bekusikhathi sekulungiselela lokukhulu ngakamoya ngaphambi kokuthi aqale umsebenzi wakhe wekushumayela embi kwebantu. Leti kanye naletinye tibonelo letisembhalweni tisibikela umvila. Kufanele sikhonde inkosi ngekuzila kudla njalo nakudzingeka, njengoba sinenkonzo lefanako futhi sisebenta ngamoya lofanako. Ngulenye yetindlela tekugcina kucucuteleka kanye nekutfola kucondziswa ekwenteni ngempumelelo loko inkosi
lekunikele etandleni tethu. Mayibongwe inkosi. Isifundo salamhla-ke sihle kakhulu. Umfundisi ukhuluma ngebumcoka bekuthi sithi fundise kuzila kudla, sithandaze, sitawukhona ukuthi sive ticondziso taNkulunkulu ngamoya wakhe longcwele. Mayibongwe inkosi. Ngicela sisho umthandazo ndawusho emva kwami. Babe lothandzekako, ngiyabonga ngetibonelo letibekiwe embi kwami eveni lakho. Ngihamba ngendlela lefanako yokukholwa, kutekhuta nekutinikela, kukhonda ngekuthandaza nekuzila kudla, kanye nekugcwalisa lubito lwami ngekutimisela nangemandla. Ngiyabonga ngelisiko lebuNkulunkulu, lelivi lakho lelibumba impilo yami futhi liqinisekise impumelelo yami lechubekako. Ngelibito la Jesu, amen. Namhla-ke na uqhubeka nesifundo, utawufundza incwadi yaNehemiya, isahluko sekucala livesi lesine, ufunde lihumusho le-New King James, ufunde imisebenti yabapostoli, isahluko se-13, ucale evesini lekucala ugcine evesini lesithathu nge-New International Version, bese ufunda incwadi yaLuka, isahluko sesibili, ivesi le-36 nelivesi le-37 nge-New King James Version. Nawusebenzisa lihlelo lekufundza leBhayibheli ngeminyaka munye, ufundza kuba seRoma, isahluko sekucala livesi le-18 ugcine evesini le-32, ufundze tihlabelelo, isahluko se-35 ugcine esahlukweni se-37. Kepha-ke nawusebenzisa lihlelo lekufundza leBhayibheli ngeminyaka lemibili, utawufundza incwadi yaLuka, isahluko se-11 ucale evesini le-14 ugcine evesini le-26, bese ufundza incwadi yaJoshua, isahluko se-24. Ligama leNkosi malibongwe. Ngithemba ukuthi nibusisekile. Lamhla sisafundza ngebumcoka bekuzila kudla. Mayibongwe inkosi kude kube isikhathi lesitako. Inkosi inibusise. Amen. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafundza nathi incwadi yeRhapsody yamaqiniso. Kungako sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenta Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhlitiyo yakho yonke uthi, Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhlitiyo yami enkosini Jesu Kristu, indodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathe. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengumfana kaNkulunkulu. Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo, ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.